Sanibonani, ngithemba ukuthi siyaphila. Okay, itopic le ya PSSD N3 and N4, radial line development. In short, sisuke sikhuluma ngama-cones. Okay, iy'nhlobo zama-cones esinazo ihlukene kabili. Ake ngithi sizazi ihlukene kabili. Khona i-right cone. I-right cone ile esiyibonayo la, i-apex yethu iba se-center yelona yethu ye-cone yethu, like if udweba i-line of symmetry, okungapha ka-right kuzofana okungapha ka-left kuzofana nokungapha ka-right. Okay, i-right cone le. Then mase siba ne-oblique cone. I-oblique cone, i-apex yethu siyayibona ukuthi ayikho e-center yethu, yabo. Yilowo umehluko between i-right cone ne-oblique cone. Okay, ney'ndlela zokudweba i-right cone ne-oblique cone zihlukene, yabo, because abaningi ngicabanga ukuthi ila abafika belahleke khona. Okay, masithatha sibheka la, sinani? Sine right cone, because apex yethu siyayibona ukuthi ise-center ye-cone yethu. Okay, sinakwenza into esizoyibona kahle sonke. Okay, ku-right cone siyabona ukuthi yonke into isuke iyisimpuli kahle kahle ngomthetho. Okay, uma unento kanje uyakhona ukuthatha i-compass yakho uyibeke la, Okay, noma bona sebekudwebe kwenye indawo, but uthi okuyilokhu siyabona ngithi uphinde uthathe i-compass yakho uyibeke khona la, uyibeke la, uthi, yabo, okuyilokhu siyabona ngithi. Then sasayidivide-ke into 12 parts. Okay, siyabona ngithi ibe isidivide-ke u-12 parts into 12 equal parts. Okay, kwabe sesiqedile ngelona yethu, nge-right cone yethu ibikhathiwe la, yencishiswa abancanyana, iyabonakala ngithi. Right, mase siba ne-oblique cone. Okay, nayi i-oblique cone esinayo la. Okay, okwe-oblique cone-ke kuyahluka-ke kunokwe-right cone. Alright, kuyezwakala, yabona nje njengama-point ethu lawa. Masiwathatha, asithathe eli-1 njengala, yabo, njengala sithathe yahamba yaba yi-1, wonke aba-inline, but in this case awabi inline. Okay, so sizama ukwenza i-example like isiyenze phansi siyibone, sazama nje ukuchaza. Okay, yabo, kufika kwahamba lo, wathatha wonke ngokuhlukahlukana kwawo la, bawahambisa bawayisa le, siyabona. Ilowo mehluko between i-right cone ne-oblique cone. Oblique cone ama-point ethu wonke awabi inline, ayahluka, yabona, ayashiyana, ahamba ngokushiyashiyana kwabo. Kanti la ku-right cone ama-point ethu aba-inline, yabo, ayaqondana. Okay, because umthetho we-right cone ubalulekile ukuthi i-point lakho uqala ulise le ekupheleni kwayo i-cone yakho la iqale khona before lihambe le ngaso sonke isikhathi kwi-right cone. Okay, yilokho esikubonayo njengamanje kwenzeka la. Okay, siyabona ngithi ikhathekile la ngezansi yathi umthetho uthi lonke ipoint onalo la uzulithatha ulise le ekuqaleni before uliswing nge-compass yakho, ulithathe ulise le kuqala before uliswing nge-compass yakho, yabona njengala.
lithathiwe le point layiswa la ekuqaleni before uzolithatha ngekhampasi yakho uluswing. Lathathwe lesibili layiswa le before ulithathe ngekhampasi yakho uluswing. Lathathwe elinye layiswa le before ulithathe ngekhampasi yakho uluswing. I-right cone kuba kanjalo ngaso sonke isikhathi, yabo. That's why la aze aba in line, because vele aqondene, yabo. So kusho ukuthi lonke i-points lithathile salisa le vele selayinini eyi-1 avele aqondanayo. Cabanga ukuthi kuyezwakala umehluko between the-right cone ne-oblique cone, cause nami kwakuba yikhona okungididayo kakhulu ukuthi hawu kungani manje sesenza kanje, yabo. Kungani ama-point la sesiwadonsa siwaqalise la, yabo, kanti la sivele sawathatha nje ahamba ngoba enjalo. Siyawubona umehluko angithi? Okay, yabo, la siwathatha ngoba enjalo so-swing oblique cone. Okay, sesibona i-right cone esinayo njengamanje. Ayisekho right cone esinayo. Okay, so qhubeka-ke sesenza ephepheni lethu sesidweba sibona ukuthi okay khona yini osalayo. Okay, uvumelekile ukusala njengamanje ngoba vele sihamba phezulu, but mase senza-ke cabanga ukuthi kumele sihambisane ngayo yonke indlela. Siyabonga.